ایواره و بخیر بینرین چارپل مدیا ایرو دیسم د برنامه پانوراما هفته دا به هفرانه امی به هفرا و به میوان خوارا بیارن وی هفته که گلکی بیارن گرنگ هند وی هفته دا امی وانا بقاسی وقتی خو و توانای خو امی شروع بکن بحثا وانا بکن میوان من دو میوان من یکی جه ملازهت چیفت کرانه بخوا اندامی ریوبریا کوملا شیخ سعیده لدیار بکریه و هوا میوان من دنی فرات نمرود او جی چالکوانه کی کرد کل دروای ولات جی به سالانه دنافته کشینا آزادیه دا کار که و کار دکه هجی کار دکه اما به هفرا مجاری خواب بنرخینن البته پیشیا که ام بحثا مجارا جی بکن ویدیو کی ما هیه ام ویدیو جی ببینه پاشه ایجام تمام که بله من ناوی میوان خواه گوتو بو ملا زاید چفتیرک ملا تو بخیر سر چعوار آتی برساق بن سرچاوه من ایوار باش شواب مینا باش بله سپاس و ما گوتو بو که اندام ریوبریا کوملا شیخ سعید دیار بکریه و فرات نمرود تجی بخیر هاتی سر هاتی گله سپاس که کن گله سپاس بویش ایوارا هنه خوشیک بله اما ایشف وان مجاری که دو ویدیوی دا درکتن اما وانا بنرخینن هیوید کم اما بهافرا بکار بن قاسی ساعت و نیوه کی بعثا وان بیارا بکن بیناری خوارا تماشا وان خوارا و از داخواز بکن جه تماشا وانان که بپرسین خواه و شیروین خواه جی بشتاری و برنامه ببن بله ام هما دست پی بکن خالا خواه اولی که ده 22 مها یک 2022 فدراسیون لأوروپا و گل کساتی و درو دور الناس بهفرا لسويدي لستوكهولم جوینا کی دا مزراندنا دیا کرد پیکانی ناوی جوینی دانی بون زارایا نشتمانی زارا هند زانن کچه کی کرد لروجلات کردستان جبر کو به سالام بود درس کردی دا مخابن دولت ایران زارا جبو 5 سالی جزا دا زارا و aynı ev roj helbet roja da mezrina Komara Kürdistan'e 22 mehayek ev roja avakarın diya Kürdi be taybeti vi roji helbijartin u be taybeti vi naviji dane kongre diya Kürt hatta helbijartin ez zanim ku ez bxaji lwe bum u brez Fırat Nemrut ji lwe bu ez hema je bipirsem وک بشتارکی و چالکوانکی اوی اتمسفری چه داته و چه هیوی لته چکر یا جی اوی تک فرات
gelek spas kek mirza destekin az xazin spasiya çarpar medya bikim ku vi fırsatı dame mişev leve dere berasti çend mesela şorve bikin ser çend tişta بیرو باری خوا بیجن و کتاج آنی زمان برای 22 دیمه های کادا پایتخت استکهلم سوئد استکهلم جوینه کی پیکات بناوی کنگرایا زاره نشتمانی مبست و آرمان جوی کنگرجی براستی دامزراندرا کردین دیاسپورایی یعنی دیا کرد بول ولایت اروپایی و وقت آنی زمان گلک چند فدراسیون کمالین کردستانی Norveç, Danimarka, Finlandiya و مالا گله کتش آلمانه پشتی گله کسی تنیسکی 120 کسیاتین دن بشتاری وی جوینی بون وقت پایتخت استکهلم از باورم نیسکی 56 کساجی با آنلاین جه کردستانی همو بشه کردستانی بشتاری تیلا کرن از خازم نوی بیجم راستی تشتا خوش او بو که براستی کرد دواره که دا بسر کفتون که کارین روژا 22 دیمه ها که روژا دامزانه جمهوریت کردستانی بکاره بین براستی ریک خستنه که بناوی دیاسپورا کرد یعنی دیا کرد دامزرین تقریبا اسکی 20 سال هم لولاتین خریب هر دم هم بست کن هم چما لوبیه که کرد لدروای ولات شینا کن چرا امها لدروای ولات کرد پرشه مالا چرا هم گتنه کی یکیتیه کی دناف کرده در نای درست کرین جبه که گلک نمینه هنه لدنیای حتی لرجلات ناوینجین یک جوانا جوهی هم براستی بلوبیا خواه کارین برای گلکی ولاتین در و گلک ولات اروپایی اقناع بکن و همو آوای به همو جوره پشتوانی استرالیا بکن لی کرده براستی او تنه بو و هر سال جی حول دهاتن داین جبوت پیکانینا لوبیا کردی بسر نکرتن لی اف جار براستی هم بسر کتن مکاری جه همو کردن بشی حجر بشی کردستان حتی کردن بشی کردستان سور کجرم کردستان سوویتی به بشتاری وانجی مکاری هم کار بین دیاسپورایی یعنی جی دیا کرد لسوید پیک بینن که اوا جبای همو کردن دروای کردستانه یعنی کردی کجهر دلا بونه و ولاتین جی جور به جور دجین و ارمانجی وی خباتی جی ارمانجی وی دیاسپورا جی که براستی بکار به گلی کرد به گلان ولاتین دروای ولاتان بده ناسین هر وقت پشتوانی جبای خباتو تکوشینا گلی کرد به هم بکن توم بکن که بکار وی ریحانه دا براستی تاثیر لدولتین لولاتین که کردستان سنه بین زورداری سنه بین پرچه خواه بکار بین گوهرتن و جوازی نوانده بینن لیت پروسس که دور درجه طبعا نه اوکه گلک از پیخواه که خواهش بو مکتاجی هانی زمان که دوی کنفرنسی دا بشتار بوم راستی و گلک مناقشه و گفتگوی جور به جور و حجاب ها چه بون و بداخوا جبر تنبیا امکانیت تا یعنی که کرتبون وقت معنی کاری که گلک تشتن وک بیریار بجی بینن و گلک تشت هاتن یعنی جبو پیش روش هاتن آویتن وک دست آماده کردن دستوری وک بکارانین یعنی دامزراندنا شورaya لیجنا شورaya بلند او تشتنا با روز پیش روش راستی هاتن او کرن لی از باورم کمیته که هاتی الوجارتن دجوینه دا از آنم دو یعنی ایرو کمیته خواهی یکمی پیکانینه و کار و بار دنابر خود دادش کرنه و دست بخباتی کنه و که از باورم دیدمه که کرده و گازی کمیته شورمندریا دیاسپورا جی بکن و تاکتیک که یعنی هندکی خط پیش روژی بای ریخستنی دا بنن که بکار بین براستی بیجنه انجامک بیجنه خباتک بله گلک سپاس بله یعوا کرد لدیاسپورا البت نونینن به سالانه به 10 سالانه اما بجا نزدیکی 100 سالیه که کرد لدیاسپورا هر کار بکن و هنجی تایبه 6 سالی های داویه و لأوروپا گلک حوله و ها هاتن دانین لی مخابن نکارین
bigîjne vî armanca ku îro li wê ye, îro ketiye navê. Helbet damezrandin bi serê xwe tiştekî ye, pêkanîn tiştekî ye, lê ya giring ji wî wê da ji bo sibê dusma û karê xwe pêşerojê ka çi qasa Kurd li diaspora dikarin ew armancê ku danîne pêşiya xwe bi ser dikevin, ew jî êdî bi kar û xebat û kesên mîna we û kesên ku li Ewropa dijîn, li diasporayê dijîn, ew ê li ser milê wan be. Helbet seyda hinekî jê dûr e li nav welat dijî mîna me li Ewropa ya jî li diasporanîne, ew bi me ez dibêjim ji me bi şanstir e di nav welatê xwe de, nav xelkê xwe de, nav gelê xwe de, nav mala xwe de, nav axû hewayê xwe de dijî, ji bo jî dibe ku haya wî zêde jê tune be, lê dîsa jî eger hebe gotinek wî li ser vî damezrandina diaspora Kurd ya jî diya Kurdê eger tiştekî gotinekî hebe keremkê seyda. Yani divî warê da ji şîrovekirinê bêtir bi rastî ev gelekê xweş bûn vî agahî em no ji devê we em sehet dikin. Divî warê da ez sadece ez kêfxweşiya xwe bînim ziman. Mala wan hezar car ava hema kî ku ji bo Kurdan ra kevirekî bide ser kevir em minnetdar ji wan re û qasa karin bêjin. Mala te ava seyda. Belê em ji vî xala xwe derbas بس كيف مرزا كان تشتغلي زيادة بكم براستي كيف يعني تشتكي جالك جرين جيابة دامزراندنا دياسبوري بتايبتي جي اندامن كسين شخصين كو بشتاري كرين دي كونغريا زاران اجتماعيان جي كونغريا دامزراندنا ديا كردين دياسبوري اوي هاني زماني حمين جالك يعني اوان كسي كو خبادن كو دوي اف ريك خستنا yani diya Kurd rêxistinekî serbixwe û demokratîk e. Girêdayî bi tu partî û rêxistin û siyasetmedar nebe zanî. Eger ew bikeve bin emrê partî û rêxistinên din, ew yani pêşaroja wî wê gelek nebe. Dibe ev rêxistinekî demokratîk be, rêxistinekî serbest ew serbixwe be û aborî jî girêdayî tu kesekî din nebe. Bikaribe bixwe xebata xwe fînanse bike, bi îmkaniyetê xwe, bi çalakiyê xwe, bi pêkanîna proja. Yani ev tişte bi rastî tiştekî gelek hêje ji ber ku heta her tiştekî organîzasyonekî yan jî dezgehekî ku li Avrupayê durust be dibin baskên partiyekî siyasî de damezire zanî. û ji ber wî jî bi rastî piştwanî ji hemû Kurdên her beşên Kurdistanê wernegirtiye. Bes ev ca em hîvîdarin ku bi seya diasporayê em bikarbin bi rastî Kurdên her pênc beşên Kurdistanê ku li Avrupayê li derewê welat dijîn bînin bin çadirekî û bi hev re bi rastî hewl bidin bo damezrandina lobiyekî Kurdî li hemû warê. Lobiya kültürî, lobiya siyasî, lobiya aborî bi hemû awayekî rêxistina grûva çêbikin ku ji bo wî xebat bikin. Belê eger bê bîra te ewana jî peyama xwe da di civînê de gotin em şanazî bi hemî rêxistinên Kurdistanî dikin, em qîmetê didin wan, rêz û hurmeta me ji wan re heye, lê qada xebata wan li Kurdistanê ye, em hêvî dikin ew piştgiriya me bikin, em piştgirî ji wan xwastin, lê gotin em rêxistinekî serbixwe ne, rêxistinekî demokratîk in, rêxistinekî li dervayê welatin, em dixwazin bi giştî ji bo Kurdistanê kar bikin, ne ku ji bo aliyekî ya jî beşekî filan bibe, lê gotin em hemî hêjayiyê Kurdistanê hêjayiyê me ne, partiyên Kurdistanî partiyên me ne, lê destberdanek jî naxwazin. Belê. Belê gelek spas em derbasî xala xwe dinê dibin. Em dizanin ku elbet zimanê Kurdî ji hema bêje 1080 vir da li Bakurê Kurdistanê û piştî wî jî li derên din welatên perçên din Kurdistanê qedexe dest pêkirine qedexe dewletên dagirker û dest pêkirine asîmîle bikin, dest pêkirine hemî îmkanê xwe pêk ew kirine serfkirine ku vî zimanî bidin ji bîrkirin ku asîmîle ku êdî kesekî behsa
Kurdî jî neke lê wan hemî zext û êş û elem û nizam taktik û hemiya re dîsa jî li welatê me hêjî Kurdî tê axaftin hêjî xelk bi Kurdî dide bistîne her çend kêm be jî lê dîsa jî bi wê şêweyê nekarîn Kurdiyê ji ortê rakin û di 2012 da qanûnekî li Tirkiye derxistin ku gotin li dibistana sinifa 5, 6, 7 û 8 dikarin ji bo çend saeta heftê çend saetek zimanekî din ya ji ewkekî din helbijêrin, dersekî din helbijêrin. Di nav de zimanê Kurdî jî heye. Lê di destpêkê de mixabin gelekî kesên me gelekî aliyên Kurdistanê ya jî li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê viya tê negihîştin li hember wî derketin gotin eva manekiye ku asimilet kin nenasîna Kurda ya nenasîna zimanê Kurd e û zêde kes bi ser ve neçû ya jî zêde geş nebû lê ciyê şanaziyê ye ku eva îsal bi taybet îsal hemî aliyên Kurdistanê hemî aliyên Kurd dest pê kirine çi partî çi rêxistin çi komele û çi xelkên sivîl û dezgehên ku ji bo zimanê Kurdî kar dikin ewana dest pê kirine li hemî bajarên Kurdistanê kampanyekî berfireh vebiye û van roja îca va peşkê wî avête bajarên Tirka jî metropolê Tirkiye jî li wan dera jî doz dikin û ji xelqa re ji dêw bavên xwendekaran re dibêjin herin ji bo fêrbûna heftê 2 saet de jî 3 saet de jî 4 saet de jî ji bo fêrbûna Kurdî ku zarê we Kurdî fêr bibin ji zimanê xwe şerm nekin ji zimanê xwe ew bibin û helbet wê de wek pedagojîk jî dibêjin ê ku zimanê xwe baş bizanbe dikare gelekî tişta jî bi asanî hîn bibe zimanê din jî hîn bibe. Kampanyakî wisa heriye dest pê kiriye û ema pêşî ji Seyda bipirsim wek ji Amedê ji Diyarbekirê û helbet guhê wî li hemabêje li seranserê Bakurê Kurdistan û Tirkiye jî wek komelekî Seyda tu dikarî çi bêjî ji bo wî ji bo wî ewkek jî heye ez bawer dikim vîdyokî wî jî hebû eger bikarbin vîdyoyê daynin paşê em derbasê mijarê bin. Navê wê Raman e. Raman dixwaze li dibistanê dersa Kurdî jî hilbijêre. Di gorî qanûn û rêzîknameya me bê xwendekarên di pola 5, 6, 7 û 8 de dikarin dersa Kurdî hilbijêrin. Baş e. Divê Raman çawa dersa Kurdî hilbijêre? 1. Ew forma dersên hilbijartî ku müdîr û mamosteyê dibistanê daye Raman da ku dersa Kurdî hilbijêre û bi dayîk û bavê xwe bide îmzekirin û teslîmî dibistanê bike. Ya duduyan, heke müdîr û mamoste ev forma dersên hilbijartî nedabe Raman, divê dayîk û bavê Raman bi xwe biçin dibistanê û wê formê ji müdîr û mamoste bixwazin. Li wir dersa Kurdî hilbijêrin û teslîmî dibistanê bikin. Gava deh xwendekaran dersa Kurdî hilbijartin tê wê maneyê ku êdî li wê dibistanê poleke Kurdî vebûye. Ji bîr nekin, ji bilî xwendekar û dayîk û bavê xwendekaran mafê tu kesê nîne ku dişûna wan de dersa hilbijartî hilbijêrin. Di dawiya serdema yekem de tarîxa hilbijartina dersan ji müdîr û mamoste bipirsin û dersa xwe ya Kurdî hilbijêrin. Çimkî hûn jî dizanin Kurdî mafê we ye, li mafê xwe xwedî derkevin. Belê Seyda. Em hema werin çi agahdariye cenabê te lê heye em behsa wan bikî hinekî baş dibe. Kerk Mirze ez ê dibêjim êvara we û temaşevanê me bi tevahî êvara te ve xweş be. Bi rastî ji ber ku hûn 2 saet pêşê me dane ji Amedê êkî saeta me dora 2 saet derengî dikeve. Ez bawerim ê ku me temaşe bikin gelekin lewra çarpel medya di mejiyê însana da cî girtiye û pir tê temaşekirinê. Ez ê bîvê hesta anê ev tiştê ku ana di vîdeoyê da hanîn ziman
براستی yani oldareki demakum çabe oldareki ezlemeze bikem her insaneki pişte jidayik bune ev mapê wî zaman pêra tê dünyayê ew maf jî li gor ola İslamê tu nîqaş ser nayê kirine lewra gor ola İslamê ku em bêjin nesê xurt em nesê saxlem gotina Xweda û gotinê Pêxember aleyhissalatu vesselam in gerçi hinkî camêr derketine nizanim bi zanabûn dibe nas dibêjin am bi nezanî dibêjin nas lewra nes eva jî dibe ku leyskekî tê de hebe nas ew e tiştê ku hukmê ayetê ku vekirî were gotinê jê re dibêjin nesa ayetê hukmê ayetê vekirî yani ku bê ewkane bê nîqaşal ser û du emîn jî nesa xurtarî bazin ku gotina Pêxember aleyhissalatu vesselam yani di ayetê de gelek sûrê Qur'anê da behsa zimanê insana dibe zimanê dayîkê tê kirinê her insanekî çawa jiyana wî pîroz e zimanê wî jî pîroz e gere hurmet zimanê wî re were nîşan danê heta di hinkî ayeta de dibe me xulqiyeta we kiriye ku hûn ji hev cuda cuda xulqiyeta we biye zimanê we ji hev cuda rengê we ji hev cuda her tiştê we ji hev cuda ji ber ku hûn hev du nas bikin di vir da bi rastî ew nasiya ku em bêjin yani eva filan kes lê filan kesê ew nasî nine ew nasiya ku di ayetê de derbas dibe yani mafê wî insanê çi ye tu wî mafê wî bidî naskirinê tu wî şeklê wî insanê bidî naskirinê û ê du emî jî bi gotina Pêxember aleyhissalatu vesselam jî ku em bêjin hecca xatirxwestinê hecül wedaê da li hember dê hezar insana Müslümanê ku pêra çûne hecê di wê dalcîkî bilind be bi 4-5 cihada xîtab bi temamê wan heccacê civî salê da ku Pêxember rabûne gotiye ku yani tu cudabûnekî ereba ser gêrî ereba ra وياخذ غير عربة سر عربة را جدابونه كي واتنا جدابون بالتقوى كي أمرنا يخدا بجيبنا بوانا السر ناسي وناسي بيجم دما او جاميري كد بيجن ناس چه بيجن مصاد بيجن اگر غايا وان نصا آيات او ناسا كد بيجن نصبه جخد ناسي دا تو نقاشة كي تو شبهه كي تنهي ليه دفردا أبيم ليسكا كي دنا جهية كو جامير دبيجن ناس او ناسي بیناکو معناکو جدت کردن یعنی انسان چوا بیجن یعنی کتی دموکراسی دور دا لیسکه کی هه هم جبر کو ای مسلمان ای محافظه کار جی خوجه دور نخن هم ای دنا جی خوجه دور نخن گوتنه کی وجه کی وی دو وی orta da هه لی ازویا بیجم لسر زمانو هلبجارتنه براستی کوهانی زمان وگو کو 1000 دادا اب قانون کی درخستن لهی کی تی نگیشتن باور جمع من از باورت کم یعنی تی گیشتن هبو لهی کیا پرزده قیمه خو به هلبجارتنا زمان تنه نهانین جبر کو جبر بی قاسه پرزده لسر نسکنین لی ایرو آستا کو اماتنه که براستی زمان دایی که زمان ام دبیجن زمان تمام دایی که یعنی ام sadece ام کرداو تنه نابیجن لی پیشی دبی جخوب خوازه پاشی جوال خوراب خوازه ام هم زمان دایکا کردی و هم زمان دناجی زمان کی چبه مافی اوه کو دبستانا دا اوی مافی وره دهانه یعنی ایرو دبستانا دا زمان کردی کته دهانه با آلی کی دا اینکی راست یعنی که بخواشیا مهیه لیج آلی کی دنه داجی جبر کو زمان دایکا مه تینن دخن ما مجبوری هلبجارتن ادکن براسی دوی دا ام هیکی غمگینن لی ابیا داخوازیا ما تو مافی کو وقتا کو وره دارینه لکی جری که داری دبا برا ببا ام خودیتی یعنی او تشتی کو و گو سویده دا او یکیتیا کو چه بیا دوی یکیتی وقتا کو چه بلهنبر بیا براستی گره مر خودیتی لی بکن او مافی مروا چه به مر به هم وی مافی خود کاره پیش دا بده fakat لگور اولدارا yani gol oldara az bavarım iro oldarci bedeng diminen jber ku zaxt zori kizil serwan heye iro oldar gerez jvyara bedeng neminen oldar bejin ko mafe wan mafe herkesi
جدایی که خو به چمکی ام تو انسانه که ام خو او ناکن ام نابجن داخوازی من نه ام جکیجا حرمه جکیجا ولاته جکیجا دیو بابی اموار دنیای اویا داخوازی من نه اویا داخوازی که اراده کی در وای ما خود تعالی مش کیجا حرمش کیجا دیو بابی کیجا زمان مهانیه دنیای او تقدیر خدای او نقش مزناتی خدینه جبر بی قاسه برای هر کس ام جهب دورا حرمت نشان بدن ام زمان هبودو زمانه کی سر زمان دنی را نگرن بله گلک سپاس سیده از پاشی ورم باتا دیسه هنک پرسمنه دنی هنه تخازم تو هنکی زده تر وکی وانا بله که فرات از مسئله زمان و پداگوژی لولات کتله دیجیانا لسویده دوی واریدا گلک لپیشه از تخازم سیستم وان دوی واریدا چواکی اوشبو چه یعنی چما زار و زمان دیو باوی خواه فیر ببن بله گلک سپاس بو شوروکنه ما مستبرستی که هانی زمین دوی انسانی و اوردر چا به چه جاوی به چه باوری به چه جوری لزمان دایکی لزمان زگماکی بنرن زنی سپاس باویان وان رونیتیان لی وقت که از بیشتر زمان مافکی انسانیه وقت ما مستحجی گفت زمان کس نکره هل بجره زنی زمان تشتکه که وقت تجدید خود بی بترته زنی او تو زمان علم جذبه که زمان دیاته که تجدید خود بی و زمان بترته دنیای و که حتی زمان براستی شخصیت انسانه یعنی وقتی انسانه که یعنی زمان خود نزابه انسانه که زمان خود دانستان رانه میشه شخصیت هایی که ارتشتا برای گه علمی حتیه پسند کنه براستی و گلک زاننگارین اروپایی یعنی پروفسور زمان دین زمان که انسانه که کتابیه که به زمان خود بخونه شخصیت هایی کتابیه برستر و بلندتر داره و ارتشتا که بس ارتشتا کل ترکیه رو بیشتر تکرن یعنی هل بجاتن زمان کردی و یک ماموستایش یعنی زمان کردی زمان میه یعنی دجمه باوی که مزور دمت به زمان خو هل بجیره یعنی زمان مافی دبی مافی وانی نه وقت زمان انگلیسی وقت زمان اسپانی وقت زمان آلمانی کاری یه وجه هل بجیره زانی بویا که نبجه از حقیقته زانی دوید تو حقیق خو در مدرسه خو به زمان خو اگه خو بکنی اوی حقی نداره دوید تو حل بجیری و که پروتاجی گو هفته دا 2 ساعت و آوریت اینجا براستی پیش کوی مافی بدوی طلب دوید جبوی امکانیت حاضر بکه جبوی زاروکی امکانیت حاضر بکه ما مستین پداگوگ آماده بکه زانی لولت اسفچه براستی و که مرزتهانی زمان ارتشتا گلک پیش داشت گلک حوالی من هنه براستی ما مستین زمان کردینه بس پیش کوه و حوالانه بچه ماموستای زمان کردی بکن دولت سوئد وانا شاند یونیورسیته دا خواندن جبوی که پداگوگی زمان فیر ببن یعنی انسانه که براستی که پداگوگی زمان فیر نبه نکاره وی زمانه جی فیری کسی تر بکن او کسی که ایران کردستان باکور یعنی لو ترکی براستی هر رابونه بیجن ماموستای زمان کردی دیکن به ترکی فکرم به کردی فیر دیکن زنی یعنی نه پداگوگیه که ام بیجن لگور زارو کار هاتب آمده کن لگورو بمشن ارتشتات نه و راست اوا به شرط و بقید دجمن این کردستانی لحمو بشین کردستانی هر دم حول دانه و زمان کردی قدره بکن زمان کردی ارته را بکن یعنی کرد آسیمله ببن بس گلک گفتنه که سوران هست دبیجن خیالی خواه یعنی خیالی وان پوچه زنی حتی کرد هبن و زمان کردی جبه براستی مابونا کرده لسر زمان کردیه اگر کرده وقت بیجن ملت ناسوریا یعنی ارمنیا یعنی سریانیا من ترکیه براستی زمان خواهد دست بدن اوجی وقت پوچ ببین یعنی دورتر نمینه و بینه که ماسیه کی بس جبر که عینادیان کرده کردی زمان خبردان کرده لیکن براستی همو حولین که دولتان دجمن دا نکاری کرده جناب هره لی بدا خوابان چند سال داویدا 15-20 سال داویدا کمرد چه کردستانه ام کردین دیاسپور کردستان بینن براستی لگنده ما لباجار ما لمکتب ما یعنی لچایخانه ما لمطعم ما همو به ترکی خبردن بازار وان همو به ترکی نه دوی ارتشتا براستی بزودتری وقت وره گوهرتن اگر نه گوهرتن براستی کرد نکار منی ترکن بو
خطریه که مزنج بود پرشاروجه که زمان این کردی براستی جدست بچه جبرو یکی جی براستی گرینگی که مزنه و او امکانیت ام بجن امکانیت یعنی چه بجن ایرو ترکان دایه جبوی کرد زانن کرده زمان خو حل بجرن دوی بکم براستی دوی وی هر شخص ام دج بنجی ام بزنه که تشتکی براستی تمام جنه بس دوی ام حل بجرن جبوی که زارم هیچ نبه زمان خو فعل بون اگر او جنبه او امکانیت متونه براستی که امریکا مل کردستان زاروکا فعل زمانی کردی بکن یا زاروک و به زمان ترکی مزن ببن نه بکار من کردی خبر بدن نه بکار من کردی بنویسن نه بکار من کردی بخونن یعنی هر چقدر رخنه مجلی هبه لدبه ام حاول بدن و ام وی زمانی حل بجیده یعنی او فرصتش دست ندن بله گلکی سپاس از جاردن دزورم با سیدا جناب تا بحث کرد گو ملای ما اج امجد بینه که ملای ما دوی واری دا جبر هناکی ترسی خواه و جبر هناکی مالباتا خود وقتی که تو آنها دولتا ترکیه و ساکریه که تو معموره که وقت گوتنا وینه که ویش کار داویجه زاریوش کار داویجه مالای برچی دیله نظام چه دیله لی جماعتا وان ملاجی بی اوکن به هلوستن اگر بچن خطبه ده خطبه ده وقتی که ملا به ترکی خطبه ده که بیش والا ام کداری ناکن ام تی ناکن در کفن بچن جاره که دو جاره سه ده ملا مجبور به اجاب کردی خطبه بده یعنی نکن ملا تنی راست ملا دویواری ده قلسن دو وعزي خداد او كي خداد دكارن بعث بكن جماعتا خراب بيجن برا بتشوفوا كي خد بشينا مكتبي كردي فير ببندن ناب او كده ام زانن يعني از بخد بينم نيزيكي وي جماعتي ماكو وقت كنت تشي باملا ملف ترى كردي خبر ده دو جماعتا خدا للدرفه مزگرت دي سب كردي خبر ده لوقت كنت كمان مزگرت مناكو چا او مزگرت تركيبه ياجي بس تركي د مزگرت داتيا خافتن خود جربینا که ترکی خبر ده ترکی ویجی نباشه لیتی ساجی ترکیش خبر ده لی جماعت ویجی وسا بیه یعنی اگر جماعت بجه والا از گداریت وعظ ترکی ناکم خطبات ترکی ناکم ناچم ده چه آبه هبال میرزا از بیاد خوازم لی زیده بکم براستی او ویداو که ما تماشا کر هنکی لگور ویجی هنکی فعالیت دنازی دن مشاندنه لورا ده اوکی داد زاگونا ده 2012 دا وی اوکی دانه وی دستور دانه لی بینا کو جبر کو جوی دستور هنکی جبر کو گاه پاش دا باوجدن هنکی لی سکیدنا دن مشاندنه اونجی زانن کو گله کرد گله کی اولا خواه گریدایه یعنی گوتن تنگوی مکو ده هنکی مدیریتان دا تینن دجی جبو هلبجارتن دا شیخ سه شاغا دخوازن بدن هلبجارتن یک جه ام بیجن زمان کردی و قرآن تینن همبر هبودو و یا خود زمان کردی و ام بیجن سیرا پیغمبر و یا خود تشتیدنا دخوازن بین همبر هبودو از بی آگاهیت خوازن پاری بکم که برا همو گله ما برا زانو بکو مافته جبو هلبجارتنا زمان تا تشکی دنایه جبو هلگ بجارتنا ام بیشن درس قرآن اوجی تشتکی جدایه یعنی هم تو مافتاری هم تکاری درس قرآن جی هل بجیری هم تکاری درس حدیث پیغمبر جی هل بجیری و هم تکاری کو درس زمان خوشی پیجی کو اد خوازم درس زمان خو از هل بجیرم یعنی برانه با آلترناتیو بینا انسان کی وقتا کو زمان قرآن هل نبیجه بینا کش دین در که حاشا برای تشتک اصلا نه مجیه تو کسی یک اویا ادودو اجی او جنابه و تشتک و هانی زمان براستی اولا اسلامی که هر او که که هاتن یعنی پشته وفات پیغمبر بشونده کی هاتو جنده کی جدین اسلامی جنده کی جه برن هنکی مل برن هنکی نگ برن هنکی ناب برن یعنی تبا اسلامی لگور برجواندیا خو خواستن بدنا خبتاندنه یعنی جبر بی خاصه ایرو هم میزد کن یعنی عالم اسلامی در روجالات ناوین دا عالم اسلامی کتیت چه دورمه که ام قد سرویا نافکرن اویا چیه؟ اویا جبر کو ام اسلام راستی ناد نمشاندنه
ام اسلام لگور دیکتا خو لبو برجواندیا خو ام دنا خباته اجبر بی قاسه یعنی وان انسان کو اولداران زی بکارتینن بپرایی جبر کو اوله لگور سیستمه لگور داخوازی خو نمشاندنه جبر بی قاسه ام تکفن تنگاسیا بله آخر هل بجارتنا یاجی قرصا خواندنا قرآن قرصا سیاره لدردن گلک امکانی ویش یعنی لمزگفتی تخونن مدرسه وانانا نظامچی وانانا دکارن هرگاه بچن ویدره و بساعتا بخونن لدبستان لمکتبه کتخونن بس 2 ساعت جبوی هیا اویجی اگه بجن والله جبوی از ویال دبجرم قد نلجیه چونکی وقتا که بخوازوی هل بجره لهر دری لهر کولانی قرصی وساهنه دکارن بچن وان تشتانا فیر ببن یعنی نه جبوی آستای نینه دولت ویا بزانستید که خلقیت خه زوره یعنی با آواجی جوارا دبجا ویا هل نبجرن اگر نه هونه بکمنه بلا فقط تنگاسی کی دنا جیه براپر زده دریج نه به او تنگاسی جی جبر کو زمان ماموسته زمان کردی جبر کو هندکه ایجا لسر کاغذ تینن دنفسینن او درسا کو سالانه دا قد دست نوت دیتنه لی او کوی دا نوت وی دا سرگردی خوازن بدن نشاندانه ابیا دبردازی لیسته کی هيا مالبات گرل سر بیازی بسکنن او صبي خو او بكن يعني وي كنترول بكن بله گلک سپاس كيك فرات تشتكي بيجي هي السربي مجرد تشتكي نا تشتكي از گله کورت بيجم براستي تبعسا تقول دسبك لا قلت جبوي سويد براستي دوي واري دا گلکی پیشتا چکو مرد بر ولات دم جبکو سويد مسئله ما وك مسئله کی براستي ما في انسانيتي دبينه ما في انسانيت زاني على بجبروجي خواندن زمان زکماکی لسویدی دکریشی دا دست بید که نه بیجن پشت سنفا 7-8 یعنی وقتی تو روژا دست به باکچین زاروکا دکی یعنی کریشی دکی ول روژه دا مافی ته براستی کت مافی ته کت بکار بی براستی پداگوگکی یا جی ماموستهکی یا جی کردکی وره وی داگی وی کریشی روژه 7 ساعت یا 2 ساعت بتره بکردی خبر دزانی يعني او تشتاج ورده سبكك او مافاج ورده هاتيه دايم بشتوي بردوام تكد مشير ليه از خازم سيداي خورتسيا بجم براستي المسألة إسلامية الزمان او كده از باور من وكم نفكر جبالكو براستي تماشات كنسكي بيسي دولة مسلمان انا وزور داريا لسر زمان كردي لسر قال كرد حتى انا تعمل خوش نوقانديا يا بزانتي يا جي نزانتي اجي تيم براستي تيم يعني وك اسلام دبي وين حقيقه قبول لكن بس بدا خوا ابن حقيقي جبوا تشتكي ما في انسانيتي عتي قبول كرن لتركيا تشد بيانجي العراق تشد بيانجي الايران تشد زورداري لكردان تكرن لزمان وان تكرن او كي وان تكرن داينجي وان درناي يعني نزانم وك ما مستاجي قالوا او سدام ويا كي چیه براستی از بخاری کار مشوره بکن بله يعني دبي وارده براسي راسته يعني تشتكو وند بيجن دراسيا ويجي هي لي جبركو ام بيجن يا دسلدار اولي خزنا بر پنجي خو دسلدار قالك دسلدار ام بيجن دبيجن ايكو لهمبر في سيستم دركبه انا ام بيجن قتل انسان تي حلال كرني بلكي مجار ورا سري يعني او كا داعشتا يعني كشتناوان انسان او كي ابا فتوى كي الجام شيخ الاسلام دقردن دبيش خو كي لهمبر سيستم دركبه كي لهمبر فرميت دركبه قتلاوي يعني جائزه بان ليسكي او قالك انا امزده نقاش بلام نكل نخير ام جارك دنجفر بانجي هم ولاتيه خو بكن كردستانيه بكن برا زيدان نما حتى حفتي سباطي وقتي وان هي برا هرن اجا بخوا بگرن دست زاروكي خوا بچن دبستانا بچن کاغذی وان جوان بستین تجیب کن و تسلیمی وان بکن و پاش جی کنترل جی بکن برا هایوان لی هبه که مکتب جارکی دن لوانا اوکنکه و پشت ویاجی ام درباز خالا خواهی دنه ببن اپی وقتی ما چو هج 3-4 خالی مهنه
بله هون دزانن که اوا دمکی درێژە که li Tirkiye biye mode dema ku nêzîkê helbîjartina tê ya jî ku dewlet dixwaze ji Kurda tiştekî bigire tedî merfekî xweşand li wê çû Diyarbekir jî biye ewkê wan çû Diyarbekirê û ji wê jî behsa Kurda kir pêşî Demirel dest pê kir Demirel çû piştê Demirel îca junta û askeriya û nizanim çi mala Kurda xira kir piştê wê Mesûd Yilmaz çû û ewkê xwe girtin çûn Qereqola ji bo Kurda çi îşkence nema dest pê kirin çîler her wiha got ez ê modela baskê bi wana dişopînin wana tehlîl dikin belkî bi modela baskê em mesela Kurdî jî hel bikin lê çîler bi modela baskê cilê eskerî li xwe kir çû Çiyayê Kurdistanê bi tiliya xwe îşaret kir digot li vir û li vir û li vir yanî li wan dera bînin xwarê Erdoğan dîsa çû Diyarbekirê behsa Kurda kir em dibînin ku ava 20 sale çi hatiye serê Kurda 19 sale çi hatiye serê Kurda û niha jî kesek nevêre bêje ez Kurdim kesek nevêre bêje mesela Kurdî jî nemaye hemî tişt hel bûye û niha îca Kılıçdaroğlu ye Kılıçdaroğlu dîsa wextê helbîjartinê û dîsa dixwazin Kurda bînin kî dizane piştî kîja qetliyam dê dest pê bike lê Kılıçdaroğlu wek merivekî eger ew qasa bi xîret e ew qasa ji Kurda hez dike Kurdatiya xwe zane bira bêje wala ez Kurdim dêw bavê min Kurd e ez xelkê Dêrsimê me û rêya çareseriyê jî rêya demokrasiyê jî ji Diyarbekirê derbas dibe ji Diyarbekirê dest pê dike eger wisa be baş e eger helalî be baş em dîsa helalî jî bixwazin lê helalî li ser çi em ê bixwazin me tiştek ji wan re nekiriye her wana me kuştine û ji me re dibêjin me helal bikin belê seyda ez hema şita dest pê bikim Diyarbekirê di nav van axaftina dayê guhê te li ser e û helbet der û dorê we jî li ser wan tişta jî dê mijarekî germ e û da xeber din hûn viya wek li Diyarbekirê çawa dibîne xelk çawa dibîne Kekê Mîrze ez vêya bêjim bi rastî gotinê bi vî şeklê li Amedê hanîna ziman bi rastî ewke yani gotinekî tije ye lewra di siyaseta ne siyaseta Türkiye siyaseta dünyayê da Amed jîkî wî yê cuda heye yani li dîroka Amedê mêzekin belkî yani beriya mîladê bi dê hezara hinkî heta 12,000 jî dibin yani dîrokekî xwe ya kevnare heye şerê qedîm e tabî vî şerê qedîm da bi rastî gelek însan gelek siyasetmedarê mezin hatine û çûne yani ez vêya dibêjim îro cîkî bîne Amedê osa bajarekî polîtîk e ew tiştê ku di hundirê qehwa da tên axaftinê ez nebawer di parlamentoyê da zî werin ziman yani hindiya ku osa milleta Amedê milletekî polîtîk e tabii wezî cenabê we hanî ziman ku hemû siyasetmedarê ku hatin û çûn her yekê zanibûn yani vî Amedê barekî giran li ser pişta Amedê wan jî zanîbûn wan jî zanibûn vî şeklê gotin belkî em Amediya bixabînin feqet mixabin em tim di siyasetê de em têk çûne lazim e ku em ji xwe dersekî jê helînin em bînin rojeva îro hatiye belê ew jî gotiye ku rêya demokrasî di Amedê de derbas de bi rastî koka yuvata mêzekî rast e osa ye lê evana sadece nekol kokê ew ji xwe li pêşiya xwe bi çi şeklî Kurd hatine xepandinê bi gotinê vala ku bingeh tune be bê zagon û bê mega zagon tişta êbêjin û vî xelkê hanê êbdest bixînin ez bawerim xelkê Amedê eviya derbas kir evî bi vî şeklê bi gotinekî vala nayê xapandinê lê eviya welew ku gotiye jî bira eviya herkes zanibe ku îro bi rastî qirara ku li Amedê were danê
همو قرار دنا بلواجی دکه برا اویازی برا دمجی خدا درباز بکن و او گوتنه کد بیجن براوی گوتنه هندری تجا کن وقتا که هندری تجا نکن بگوتنه کی والا امچون و ما کردا خاپان ما رای دنگ وان جوانسان برا کس سروی گوی رانه که ادوی قناعت دامه بله که فرات بله تجی جنیزیک و وان تشتانات شوپینی ما باسا دمرل کر باسا چیلر کر باسا مسعود کر اردوغان کر کیجا جوان باسا کردستان کرن پلانه کی لپشتوان هبو چون قتلیامه کی چون نظام چیه کی لکردستان کرن اپراسیونا کرن خلقی خستن بندست خلقی خستن ازیت خلقی حبس کرن خلقی کشتن خلقی جت طیاره و هلیکوپتر و خلقی آبت نخوره کیجا که باسا دموکراسی لدیاربکر کر لپشتویت پلانك ويا دنيجي هبو وانا بكارانين اجا نها قلشدار اولي عيني تشتي تيل الويد بيجا اللي قلشدار اولي ويك ما بعسكر بخوات كردياتي اخو قبولنا كتيل ديار بكري تشتكي بيجا دچا لانقره تشتكي دن بيجا دچا با نظام يكي دن سروكا اي بارتي تشتكي دن بيجا دچا اشارتا بوسقطيات او كي فاشيستات كه لديار بكري جي وصاد بيجا باجي بيجا ازي بچم حبسات دياربكر ازي حلالي جوي تشبكم بابا حبسات دياربكر وسنه اللي بنرا انها ايكو هاتنا البجارتن سدو سيحت بربرسن شهرواني هاتنا البجارتن حميش كار اويتن حتى انها قلشدار ولد مجلس تركيا ده نقولتي وچ ما بناويتيه وتشتكي نكريه پارلمانتر تنا گرتن كسي تشتكي نكريه زمان كردي قدغه دويدا نابجه یا و زمان کردی لوی هند بجن لور هل بجارتی تخنا دسته هل بجارتی و لورجید بجن زمان کی مسات نه دنا مجلس داوی کارینا که دنا مجلس دا بحثا تشتینا که و بجن مثلا کرده مجلس ترکیه دا de behal kirin û çe Diyarbekirê jî wisa dibêje lê pratiîka wî jî qet li gotinê wî ne cenabê te çi dibêje. كيكو از بيجم براستي يعني جرى اول التدس بيكي دا داغو براستي صالح البجارتني على تركيا الزربارتن نزيك بيه هذا ما كي لتركيا البجارتن نزيك تبع كورتني عقلي دجمنه وبراستي بدست ونقا خود خازن باوج نوان وعم بخن سر داخل سري خو لوقت كل البجارتن درباس تبع ديسا باشتر دزرنا مکردا یک و تشتی که جمره کنی که جمره کلبون جمره دخن گرین بخن باوریا من اوا لیستکه کی تازه لیستکه کی دنه که خازن لسر کردا بلیزن و یک جای منطقه مد بجن بفروتنا خیار و پیواز هست زنی یعنی پارتی CHP اگر براستی سروکاتیا کلیدار ولید براستی بخوازه کر بیجه کر یا دموکراسیش دیاربکر در باسته دبی گلک تشتی دم بکرد نه پارتی خدا یعنی پارتی CHP دیرو که پارتی CHP مره باید تماشید که قرشترین دیرو که حزب سیاسی پارتی سیاسی در ترکیه زنی یعنی او قتل عام و او ایرش و او نخوشی که پارتی CHP همی افسری کرده در تاریخ در جید نهاتیه کردن حتی بلکه تیبی روه وقتی اردوغان دست به سیاستی کرد او یک وقت کلیجار ولی دگور یا دموکراسی ریا آزادی در کردستان را در باست به او هنه دگو دیاربکر بحثا کردستان دیکروی یعنی تیبی رمین براستی وقتی که اوی دیکش CHP را دگو siz utanmıyor musunuz dersinde insanları katlettiniz dersinde kaç insan öldürdünüz وقتی بحثا وان تشتت که مدگو یا والله مدگو اف میره براستی بخوازه هنک تشمه کردستان که یکم پارت بیجن سروکی ده ولاته که دشمن کردستانی بو که سر با بانگ مسعود برزانی کرد بانگ شوان کرد هانیل دیاربکری کنسرت جوانا چکرد یعنی وقتی احتیاجی آن بکرده هبیه براستی خواب هر چار دستا بچهوا آویت نکرده بس وقتی احتیاجی آن بیکانینه افجا دیسا وگره نکرده ام لیستکه که دینه که ایرو براستی احتیاجیا CHP احتیاجیا کلشتار اولی دو کرده هیا بکار به براستی جبوی هلبجارتن جوخار وک بیجن پیون اکی بکار بینه باوریا من جوی زیادتر تو تشتاکی تنه ماستاجی باز که براستی
د کردستان ده هندک باجر هنه بونه بجن بسرکفتن و به هجای خوان تیناس کرن یک جوان محابات ازانی یک جوان سلیمانیه یک جوان دیاربکره یعنی هر چر باجر کردستان دی دیرو که دواته منه بحثاوت که براستی بونه منطقه دا بونه به مرکز کلتوری بونه مرکز پیشکفتن بیا مرکز ناس بونه مرکز سیاستی بونه مرکز همون تشتی دیاربکر یک شوانه براستی کردستان با کرد بیا مرکزه که جبوی کرد بیا مرکز سیاست کرد ام بخوازن نخوازن یعنی مصابیل با بجن شهر که باجر که دیرو که وی کور و درش هست زنی و ریا دموکراسی یعنی ریا که تنی دیاربکر نه چند همون کردستان را وقتی دوی مره بیجه ریا دموکراسی ریا آزادی همون کردستان را در بسته و کتاجی هنی زرین به براستی جهت یعنی قلشتار و از تجار باور نکن تشتک سوفر هیویه که من نوساجی جوانتونه کدر که بیجه ازری خوش کرده بخواد او تشتی که حتی نا پارتیا جهت هنی سر کرده بیجه موان تشت هنی سر کرده جبوی وان تشت امچات خازن ام بیجم دبی هرابم عذری خوش ارمنیا بخوازن یعنی عذری خوش وان بخوازن بس کس نمیشم عذری خوش کرداجی بخوازن و آن قصدش هنی سر کرده دبی پیشی مالا خواه ام مالا خواه پاخش بکن پشتیوی براست ایجان بچن دلیدن بخن یعنی حتی که امریکا به ناف مالا خواه پاخش بکن حتی نهاجه یعنی حوالا که می کرد هد ناف جهت پیدا کار دیگه تانر قلو یعنی تانر قلو براستی وقتی دسته که دا مسئله کرد زمان مسئله کانی زمان به سرکفت به همو حول جهت مرکزی جهت حتی ویتن حتی خستن مرکز جهت پیدا بس جبر کو او سیاست یعنی او تخاذی کد کن جبر وی رابوج مرکز اوت یعنی دبی قلشتار ولی پیشی نوا پاخش بکه باشه براستی بجریا دموکراسی تو دیاربکر در باسته دبی عذر خواب خوازه از تجار جوی سیاست او دمشین یعنی باور نکن با باوریا من اول سیاست کی تازه خازن وان پیواز خودی سبب فروشه کرده و کردی بداخل و هم کرد همو وقت این قاپاندن یعنی او چقدر ظلم و زورداری لمدکن بس که ورنه جمع دو گوتنی خواستی که مرا بیجن هم دن او انسان چی انسان یک باشه اف پارتی که او کتبم پشتونه بکن نه دوی هم کرد براستی ایدی هین ببین جه دیرو که خواهد دست دکن دیرو که اکمه هم حدم بوی دیرو که خواهد بوی او که خواهد نخواهد دوی هم ایدی ری ندن که براستی دشمنی ما به ما بلیز یعنی دوی هم بگیج وی ما اوکی وی خباتی بله گلک سپاس سید راسته ریا دموکراسی لروجلاتا ناوی نیج کردستان در باز دبه یعنی همه در دور مدنرم او چار دولتین کنها کردستان دا گرتنه و در دور وان فراتر جی حتی مثلا کرد لکردستان لوی هرمی لوی منطقه چارسر نبه کرد نگیجن مافی خواه دموکراسی لوان درات نبه دن همش بو کردا دموکراسی تنبه همش بو وان ولاتا و خلقی وان ولاتا جی دموکراسی تنبه باشه دوان او کادا کج ام باست که کج مرا بیا تجربه کی کج مرا کی جوان باست دموکراسی کریه پشتی کو کاری وان خلاص بیا دست به قتیام مکر نه هر یکی ری کی ده پیشه خو اویا لیبرال کرن اویا دیندار کرن اویا های کد بیژن سوسیالیست کرن یعنی از باست پارتیان ترکات کم ایکوش خورد گوتن ام دیندار وک اردوغان و ادنا ایکوش خورد گوتن لیبرال وک دمرال نظام چه ایکوش خورد بیژن ام سوسیالیست وک جهپی نظام ور حاصل حمی جی دوی او کی دا هاتنه جرباندن کی جا جوان باس کریه پشتی کو کاری و خلاص کریه دست قطیامی کرنه قطیاما کردا کرنه للهمبر ویا کو اوا بجا 5 سال 7 سال اوی درسی دیگرن گلو ام کرد دوی دمی داش بو وی هل بجارتنی کرد چپکن یعنی جبو کو مافی خود بگیرن دست خود جبو جارگین کو قتل نبن جبو کو براستی کو اوانا تشتی کو دبیجن بجی بینورن ده کرد چپکن یعنی پتانسیل کی کرده هیا نزدیک بیجن 7 میلیون 8 میلیون دنگ وان هیا می چپکن وک پارتی و رخستان کردستان و جمع پرسی بله آخر تو دناب ایش تاج بو ایش تاج
بله نه از بیا بجم براستی جبو وان مافا که مرف دست بخینه براستی گره مرف هینکی هر کسی می آنا مافی مروا اولی هنه مافی مروا ام بجن خزایی هنه مافی مروا کو ام بجن جیانی کو مرو هفرا هرمی هنه براستی دوان مافان دا ام de asgariyete da em gere verin cem hebudu به hebudu ra istişare bikin. Yani gerçekten şura de vare oli da yani em bejin hayata peygamber aleyhissalatu vesselam mezetkin u veke dinazi istişare pun önemliye. Veri kase em karbin em hebudu brengi hebudu em hebudu kabul bikin em wan cem hebudu em istişare bikin nava hevda ev çim mafe meheye em vî mafê xwe em çi hawayê biparêzin em hevra xeber bidin yani em osa em ji hev dûr ketine ku ew kametine ku em bêjin fikrekî hevalê xwe kul hîsabê min heye ez nikarim wî fikrê ez godar bikim rastî ev ya kêmasiya me heye yani hîsabê me were neyê em karibin gol hevdû bikin û ji ber vî qasê daxwaziyê xwe de asgariyetê da em bînin cem hevdû wexta ku em bixwazin bi îstîşarê înşallah em ê gelek tişta bi destê xwe bixînin lê wexta ku em ji hev dûr kevin her yek em xwe têxin baskê hînkiya bi vî şeklê em nagîjin tu cîkî ez vî qenaetê da me yani Cenab-ı Tevfik ve gere hemî aliyên siyasiyê Kurd werin bahev ji xwe re rêzekî dayinin û bêjin em ji pêşî çend xal datînin ji bo merhela pêşî wekû ziman, wekû mafên din, wekû çand, wekû kultur, wekû demokrasiya herêmê û îdara herêmê û nizanim çi em vana bidin bahev bibin yek û bibin ji wan re bêjin em ê ewilê vana dixwazin mesela ku zimanê Kurdî di nav zagona Tirkiyê da bi cî bigire mesela ku Partiyên Kurdistanê bikaribin bi navê xwe bi hebûna xwe li Kurdistanê karê xwe bikin ji bo ku çand û hunera Kurdî werhasel ji bo van tişta ku bikaribin pêngavekî bavêjin bêjin em tev bi hev ra li ser van xalê hay piçûk li hev tên eva ewkê me helbijartinê ye kî vana qebûl bike em ê bûyê re kar bikin ana cenab-ı Vezi hani zaman yani ana pirsekî heye ama tim vexta ku nîqaş tê serê dibe ev Kurd çi dixwazin yani ev pirsawan bi rastî li cem min ev pirsawan rast e yani hê me di nava xwe da me nîqaşekî nekiriye ku em çi dixwazin hênkî ji me em demokrasiyê dixwazin hênkî ji me em bêjin em Katangunê dixwazin hênkî ji me em federalî yani her tiştekî her dengekî her serîkî ji ber ku her hêzekî dengek jê derdikeve ev gotina wana ku dibêjin Kurd çi dixwazin ev gotina wan mafdarin yani heta ku em nebin yekê wisa be bele êwez li aliyê oldara gelo li bawe tu xetekî we daniye ya jî hûn li gelo tiştekî welhev kiriye ku hûn bêjin mesela em pêşî dixwazin bira dewleta Tirkiye mafê zimanê me di nav destûra xwe da bike bigire û li hemî dibistana wek ewkekî mifredatekî Kurdî bira ders bibin ava yek a dudiya li herêma xwe em otonom bin xwe îdara xwe bikin şehrewanê me ji me be û memûrê me ji me be û nizam çi be di nav we da tiştekî di nav oldara tiştekî wisa heye yani di nav oldara da ji ber ku got oldara sistema oldarê xistine bin baskê xwe ve yaxu siyaset maderayê xurt siyaset partiyên siyasîn ê hêzê wan xurtin ji ber ku xistine binê baskê xwe tu watekî ji bo gotina oldara ra tu neye belê ji ber vî qasê oldar di nava xwe da ji xwe nikarin vî nîqaş anê bikin jî belê kek firat bi dîtina te dibe partî ji bo bersiva van mesela Emîna Kılıçdaroğlu Emîna Erdoğan ya jî Emîna partiyên din yenî partî û nizanim çi partî ku teze çîbûne ku bersivekî bidne wan meriv bersivekî askarî bersiva me de çi be Bi baweriya me naskarî bersiva Kurdan dibe ev ve ku
وای کواجی هانی زمان دوی همو ریخستن کرد بیجن پارتین سیاسی کردستان دامنزران اوانا براستی یعنی یک از نباجم یکتی دبیر رونین به هر راه براستی مناقشه و بیکن برای او وای کرد ام چند خازن تا خازیا ما یعنی او که ما چنه و هنی زمان که هر رخصتنکی بیرو بچونه که هنگ جمع دولت اکثر خود خازن هنگ جمع اتونومیت خازن هنگ فدراسیون خازن بس دوی امرسر وی تشتانا پیک ورن که ام دوی ده مهانده به باوری هم دوی کرد تجار کرد داخوازی کردستان اکثر بخوی جبیر نکن دوی او مافی می انسانیه او تجار بس مافی دمی مرفت کنه لسر چه نقطه پیک وره کوفار نقطه درخه پیشی و بکره براستی به هزین دولت داگیر کره وانا مناقشه بکر بلکه تبیره و همیه وقت مثلا البجارتنا شواردامیه چی بولیستان بولی کجار اول بسر اوک نبو جارا دو دیا چکلن همو کسی زانبو که کرد لإستانبول دنگی خوابدن کی جانالیه و اولی بسر کرده و وساجی بو بس بداخوا کردان نکاری کل استانبول دنا خود یکیتیا کی چه بکن که بشن جوان پارتین سیاسی را بجن اما دنگی خوابدن تا لیته که سوز بدیمه ته 5000 کسی ما 2000 کسی ما ایش بدیوان ده دزگاه شهروان دیه دا بس بداخوا تشتاک وسا نبو جبر وجه که بسر کردن کرد یعنی تو امکانیت کی وسا دست نشان بوی کردن آتا نشان کردن استانبول این تشتا عین الکردستانیش در باست به باوریا من دوی ام بتوندی براستی لدجی او دا خوازین که حکومت دولت ترک یعنی پارتی ترکان بخوازن لسر کردان ضبط کن ام لدجی وان در کبن ام جار اول کردن بجن ولد پاریس شورشگر و پارتین سیاسی بکردن براستی ده خطه کی گشتی دا خطه کی گشتی دا پیک ورن هندک تا خوازیا درخن پیشی لگور وان دا خوازیا لگور وان آلمانجا پشنه هل بجارتنی یعنی جی وی اکتوانی زمین وی کرد ناو جهت پیدا بین هل بجارتن یعنی جی وی کرد ناو آخه پیدا بین هل بجارتن وی کرد هر بین هل بجارتن لی وی دی ناو هیزن دجمن دا بین هل بجارتن جبوی که امرین پیشی هم بگن وی هم یکیتیه که خواه لکردستان پیک بینن بوی یکیتیه برسی و هر مزن جبوی وان یکیتیا کردای یعنی درسی و هر مزن بله یعنی دوی کرد لسر هنک خالا لحف بکن و بچن بیجن آنها ایمه دخوازا ما اوه اگر هم ویا دکلره بکن جرای گشتی راجع اشکره بکن امی به هفراب کار بکن لتبعث استنبولی کرد رای خدانه امام مولی دانه جهبه امام مولی جی چو او کسی کل سر کرده قتلیام کرد مصطفی کمال برچو پوستراوی وک دیاری دوان کسی که رای خود دابنوان یعنی گو هم چید کم بکن هونه لگور مصطفی کمال بجین وکی دن مافی ونینه بله ام پشتی ویان در بازی خالا خواه دنه ببن بله مثلا داعشی امزانه جد 2014 وردا براستی هم روجاوای کردستانه و همجی لباشور کردستانه جالی کیوا هاتیه چکرن جالی کیوا دامزرینه جالی کیوا کارت اوان نقاشکیه لی چو هات بلای خال کرداخست لکوبانه لکرداخست جوه درباز بو چو ایجا لشنگاله لکرداخست ایجا چو نزان همه چه درکی کردی هنه چو لوان دراخست و ویاجی به ناو اسلامیت کرد گو خنجمه ایک وک من نجین ایک وک من نبن کفارا قتل وان حلاله دوی امستویوان لیخن پشتیوی اوا دمک یک و حبس خانه که لحسه که لسنعه کجرات بجن حبس الصنعاء كون نزيكي 3500 4000 حال او مليتان داعش كو هاتبنا پروردكن و دشار داجي قالكي قتلياما كربون لويت حبسي دابون لبقاسي كو ما بيستي سيداك ابا بنشاش ما دبيجن كو بنشاش ما حاضريتكن كو بچن وي حبسي فالابكن داعشي حاضريتكم ادي بپشتكريا قالك دولة دنجي هي دبيجن بعصان تكرن اللي تشتكي اشكرانينا نکاره بجه اریجی نکاره بجه ناجی بیست وی مهی
به اشکره به 20 حبسیاره نظام بمبکری چون ایریش سر حبسی کرد و براستی حبسی جی کدنه او که و گله کسا جی جوی رواندن و نه کس جی دبیجن لدروانه نیزی که هنه کس دبیجن 200 هنه کس دبیجن 500 از اما جناب تبرت کشی هم جاو که پرسن اف داعش و مثلا اسلامیت چاکیه یعنی او اسلامیت کو ام دزانن و اسلامیت کو او بریفد بن یعنی او اسلامیت کو خلق ما پی باوره و او اسلامیت کو او دبیجن به تا اوای نزیکی هفنینه یا ام شاشن یا ام شاشن وکی اولداره کی تو چت بجیش بوید کک میرزا ازویا بیجم براستی دبین گوتره کی مزنه هیا دبی مصیبت اگه حزار کرنه چیتره gerçekten ev musibeta Daiş'e kul ser devleta Irak u Şamil ser navi İslamiyet'e u rabuketin van herema hem le Ali Kurdan hem jil Ali İzidiyan yani olçun be beraber be her du Ali ku ambujin de şabwan da leber şabun khwasen lehember wana leyske gelek ambujin devleta devi ware da hebun dan meşandine le پرسا کو جناب و پرسی دواره اولی دا انا د هیکی حدیث د حق بیا دا گوتره پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی یعنی گلک انسان هیکی دمان دا ادر کبم با اوکی وان جلو برکی وان سرناو اسلامی بم لوای وان عالم وانا الگور نویسا اسلامی بم لید نابارو کایی دا دو هندر ایوی دا تو علاقه کی وانو اسلامیت به هفرتنه حتی کو حدیثه که داله اوتکن دبی کو دوی دمه دا اگر کو از حاضر بم از الهمبر وان از شر بکم از الهمبر وان بسکنم براستی داعش فعالیته که اوسا تدمه شاندنه فعالیته که گون بینا کل سرناو اسلامیت ده حرکت کرنه و هر کسی اسلامیت لگور ما بدمه شاندنه لی اوه هیا متوده که واتا کو تو دینه که خوازی لگوروی بدی مشاندنه متودا وی دینه چه به لازمه تجی لگوروی متوده خوب دی مشاندنه متودا دین اسلام چیه امل سیرا پیغمبر میزد کن پشت کوشبریا پیغمبر کلی کار بود مکه دا اولا خو بده بین زمان مذکر واته وی نمار ابو کوشبر بو چو پشت کوشبر بونا وی چو مدینه لمدینه امبجن نيرين ويا الخلق مدينه ام بيجن دورة دي حزار نفوسا مدينه هبو جبي دي حزاري 1500 مسلمان بو 8500 وي يهودي بو يا دين دنا بو يعني متودا کو پیغمبر چاوا کر لګور وان انسان کولوي جیان دکرن مثلا دویدا د دیروکا او کې درباز دبه پیام مدینه کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنابا خو یهودیا و دین دا کرن اشکیجا مال باته اشکیجا عائله چبون تمام مافه وانا دنابا هفدا نل گور اولا اسلام چکر و نزل گور اولا ام بیجن دین یهودیا چکر او تشتکی دنا بین خدا رب و احد و پیمانه که چکرن کو همو انسان کو د مدینه دنا جیان دکن همو مافدارن اوی انسان کو وقت کو رابع جماعت دبه ارگت به چد برابه وقت کو بخوازه اوی دینه بکار بینه لازمه اوی متوده دبر شعب خورا درباز بکه والگور وی متوده حرکت که بخوابن امیزت کرد ایشید اوی ارگتا پیس یعنی بوسا شکل کی دربه کی اوسا مازن هری مازن پیشی لولا اسلام خست چمکی اولا اسلام اب نسل کو هاتن گیشنه که وان حرکت وان دین گلک انسان جا اولا اسلام دور کتن یعنی از سرویات بجم از بکسایت خو پشتی کو او کاکل سر ام بجن شنگاله کرن ام فرا اولدار چند حب دورا ده 15 حب هوال ملیخسته که ام چون لالشه مجوان را گو کو امزی مسلمانن وان انسان رابونه سر ناوه دین اسلام دخوازن کو دین اسلام خراب بکن و دین اسلام باوریا انسانا زرار بدنوانا ام اولدار اولا اسلامنه ام هاتنه لالشه ام لکیلا کوونه یعنی براستی گلک زور موان اقنا کر تمام هم ده ایزیدیا دا هم جی ده مسلمانه کو
پر زیده زانبونا واتن ابو اما حرکتا ایشه ده زراره کی پر مزندان اسلامه و زراره کی پر مزن جخو جیه کتره در باسمون با خصوص کردا و ایزیدیا زراره کی ریم مزندان اوان yani. Seyda Kurd û Êzidî yekin bes olawan cuda ye. Olawan bele ser öyle Bele dedim, rast. Êzidî jî wekme belkî ji me zêdetir Kurd ne. Bele nana olawan duvarı ori da Müslüman Bele. u izidiyat vejim. Bele. Bele. Spas mali hava. Bele spas. Kek Fırat em bene bate yani dibêjin şeş me pêşî da haziriya vî tiştî hatiye kirin. Heta di behsa serêkaniyê dibe ku dibin ewkê Tirka de girê spî dibe û dibêjin gelek dewletên din jî li piştîne. Ku ev hereketa hay dawiyê ku bîstê mehê da dest pê kir û avêtine ser hepsê û bela kirin û cardin nizanim çi kirin. Cenabê te çi dibêje ji bo wî? Keko ez bêjim rastî destpêkê da yani çêkirina Daeş û êrişkirina Daeş ser Kurdistanê û qetlehema ku li Şengalê li ciyê din pêk anîn rastî ne tiştekî karên zaroka yan jî karên rêxistinekî bû. Ev tişta bi rastî bi yani Daeş bi alîkariya yan jî bi serpereştiya gelek dewletên cîran bi rastî hatiye amadekirin. û yek ji armancê wî jî wek mamosta janîzdan bi rastî ne mesela hizmete mesela destalatariyê ye û watê em dinirin ew welatên ku piştwaniya wî jî dikin ew welatana bi rastî ne welatên demokratîk ne welatên pêşkevtîne û bi wariya min jî ev tiştana bi Daişê dest pê nekir em biçin gelekî pêş da bi Bihara Ereban dest pê kir li Tunîsê dest pê kir bi rastî watê Bihara Ereba li Tunîs dest pê kir aynı tişt wê derê rû da piştî wî hatin li Lîbyayê xastin tişt bikin li Lîbyayê aynı tişt rû da piştî wî li Misirê Exwanê Müslîmîn xastin tişt bikin aynı tiştê rû da piştî wî hatin li Afganistanê xastin tişt bikin û piştî wî cara da wî ku ew bû piştî ku Baxdadî ji hepsxanê berdan Amerîka ku bi rastî ku yek ji wan jî yani destkerekî wanê mezin jî bi rastî parêz yani van tişta amade kir yek ji wan jî Amerîka bixwe ku her çiqar li duwayê de wek li hemberê Saddam rawestiya piştî wî dîsa rabû li hemberê Daişê rawestiya bes ew tiştana jî yani Ebubekir Baxdadî destê wan da bû yani di wir de hat perwerdekirin di wir de hat berdan piştî Ebubekir Baxdadî ji zîndana Amerîka hat berdan hate Baxdadê li wê derê dest pê kirin û bi rastî armanca Daişê ne ku bi rastî bêjin êrişê bijin Sûriye yan jê Rûsyê armanca yek armanca wanê herî serkî ku bi rastî bikarin bixwazin Kurdistanê ji nav biherin yek armancê werin serekî jî ew bi rastî ji ber çi li ser hemû bajara hemû mintîqara baz dan hatin êrişî Kurdistanê kirin ji Tikrit bigire hetanê Misûr hemû Kurdistanê ji Misûr bigire hetanê Hesekê û nizanim Qamişlî nizam serê Kaniyê nizanim Kobanê hemû Kurdistan yani yek armancê wanê serekî bi rastî ku ew zulûfê Kurdistanê têk hatiye ew têk bidin Kurdistan carekî din ji nû bi şeklekî nû dagir bikin bi rastî bes bi ev şekla jî bi rastî gelekî wehşane gelekî hoviyane bi rastî hêjî wanê din gelekî xirabtir. Watê em dinin mesela ew fetvayê ku wan dida mamostayê min ê xweşik dibêbest dike li İslamiyetê de tiştana gelek cara rû dane teniya bi Daişê rû nede bi rastî watê me dîroka olê temaşe diye dîroka olê bi rastî bi xûn hatiye nivîsandin ê Xristiyana jî ê Yahudiya jî ê Müslümana jî yani watê şerên eshabiyan da heta Müslümana bixwe şerên navbera eshabiya da zanî hevdû kuştine bira kuştiye bira jina birê biriye yani ev tiştana dîroka İslamiyetê de ji rû dane ne ku İslamiyet bi rastî bi hemû şeklê li hemberê wan ew pêzanî yani li gelek cara li hemberê wan tolerans nîşan daye û bi rastî ev tişta ku vî da wî jî hate kirin lêstkekî nû ye yani Daeş xilas naberê Daeş bi rastî gelekî lewas hatibû kirin lê hemû hicreyê Daeş ji ortê nehatin rakirin û di vî dema da kîjan dewletin kîjan welata alîkariya wan kir ku carektî jî wan bînin ser pê yek ji wan meriv dikare bi rastî eşkere rêje ku dewleta Tirkiye heta niha jî gelek şêkane ku jina Baxdadî heta niha jî li Tirkiye dijî yani hemû hêzên
داعش کش اوروپا هاتنه بیجن سوریا جا لسر سوریا را درباست بن حتی لسر ترکیه را حتی نهاجی وسانه یعنی بونه وقت قاینه کی اکونومیک یعنی قاینه کی کنتاکت انوارتنا جورا و علی دنج یعنی امریکا هر دم زانی کو داعش کنه هر دم زانی کو چی دیکن بس بداخوا تو تشتکی جبوی کو براستی وانا ج اورته یک جاری رابکن تو نبو فرصت هتا داین کرد لواز بون یعنی کرد اشکاله بگوتن امنی کارن آفقاسا زندانیا دا خواهی بکن و اویجی فرصت کی براستی وان داعش خونخار کو بکر منج جاره کی دن دا براستی حجره خوانو بکن یعنی ev sta brasti leyske kitine debe peşavi Kürt zûtrin kat bigin eger Kürt peşavi negirin ve bawariya me wê bibe nexweşekî gelek mezin li serê Kurda li Kurdistana Rojava û li Kurdistana Başûr debe Kürt ji niha da li gel hêzê mitefîq îja hêzê mitefîqîn Amerîkaya yan jî Yekîtiya Ewropayê kîne li gel wan bi rastî danistina bikin ji bo ku tefandina ji bo ku rêgirtina ji vî ji Daişê an heda rê ji bo bikin eger negirin باوره وی سرشکی مزن جبوی کرده چید به وی قتل عام مزدتر براستی وی سر کرده بین کرن جبه که هم دارن یعنی افغانستانی چه رو دان افغانستان پشت 30 ساله شهر و کشتن و خوندن دیسا وگرن احمد سر صفری زنی و به دستی کی؟ به دست امریکا به دست دشمن یا ارتشتاج کاره بسیدم که هم جارک دم به دست وان دولتا براستی ورن سر صفری بله که فرات بحث گلک تشتاکر بحث گلک تمام دولتن جینارن داگیرکرین کردستانه البته ریخستنه کی وسط خوازن بلکه 10 ریخستن نه یکی وسط على عفرین 10 حب ریخستنه وسط هناك و هر کردات کشن کردات بن کردات تینن ل اوانا مثلا ترکیه و ایران و سوریه و عراق ام بیجن لگور برجواندی وانه که ریخستنه کی وسط چیکن و کردات بخن باشه چه او که امریکا تدهه او چه ما کردات خوازه جورتی راکه هم متفقه هم جورتی راکه یا جی لیستکی دن هیا یا جی لیستکی دن هیا تدا از باورم لیستکی دن هیا دورته دا جبر که براستی دوات نیسکی 30 ساله کل کردستان روجاوا یعنی روشکی دانه روشکی پیکانینه نه تخازه هم ببین دولت نه تخازه هم نبین دولت باشه هم ببین چه اگر اون تخازن کرد ببین دولت و چه امکانیت پشتوانه کرده بکن را یعنی همون کردستان قبول بکن اویج ناکن و حتی اجنهاجی دبیجن حتی امریکا و دولت یکتی اروپا جی دبین هم نخوازن حدود روجلات ناوین بگورینن وقتی هم نخوازن بگورنن دوی و به شکلی که مجبور بکن که هم بکردن به دولت زوردار را اتفاق پیک ورن ایجا به چه شکلی رگای اتونومی رگای دموکراسی رگای یکتی نظام چه یعنی مزورد نمک و هم پیک ورن یک جواناجی براستی تهدید کرنا کرده وی شکلی یعنی رد دن که هیزین بیجین کونه پرست هیزین تروریست متهدید بکن که هم بچن لگه دولت داگیر کرد لگه حکومت خواهی داگیر کرد پیکون یعنی امریکا جالی که وقت بیجه حتی حکومت سوریه و هابه وارا لحف کرن تنه یعنی بوی حکومت رام لحف ناکن و جناب تجید بیجه امریکا روسیا و دولت دنجی دبیجه کردارا دبیجن و زفتش خواست هونه وان دف جوان بردن هونه بچن به سوریه را لحف بکن و اکبر شخورا به هف را بجید و اف ایریشا هاجی جناب وقت بیجه لآلی روجاوای کردستانش بویه از دبن تهدید اکل سر کرده اف تشتانه براستی تهدید اکل سر کرده کردارا یعنی کردارا وکیلش نبجیب یعنی به شکل که دخوازن بیشن که توریه و تونه دبه هم بچن به دولت خواهی داجرکر را رونن و پیخ ورن زنی یعنی براستی ریاوی دبه ورن گرده یعنی او قصد امکانیت و سطحالیتی وانهانه نکر نزانمون که براستی داعش خواه تدبیر آدم داعش خواه حاضر بکن داعش ارجوه ایرش بکن یعنی ما تشتاج من جمع گلک باشتر زانیم امکانیتی وان استخبارات وان جمع گلک زیادره نه که همه تشتاکی که همه رودا اف تشتاکی زانستی بو که بو دکاربون رایت پیشی باتا گرتن یعنی دکاربون براستی امکانیت تام بدانا کرده که کرده پی رایت پیشی آم بگرده بس امکانیت جی ندون کرده یعنی بله عینی تهدید بجیج با باشور کردستان جی هیا داعش تخنوه
بچل قال حكومة عراقي اللي قول داخوز حكومة عراقي الهفورن عین او داخوازی هیچی هیا براستی او ترسا هیچی هیا جبر ویج عین امکانیت دیس او کالا ببه سدمه کی کو براستی جیل کردان تنگ بکن دورا کردان بگیرن بجر ریا کی و هیا دبی هون لگل حکومت مرکزی پیک ورن ایجاد کیجا شکل ازم یعنی دورا کردان تنگ گرتن کو براستی لگل حکومت وقت ابخو داعش یک داعشه بس تشتري الكوبان ياجي الساريكاني ياجي العفرين الرودا وانا قال لك هيزدن بدست تركيا هاتنك تشكلن لوان باجر الكوبان الساريكاني العفريني بروجتنا بدهم كرتكش دنگی کیجان ولات درکت ترکیه درخواست کرد گفتن ما فی تنین تو تدخل ولاتک دم بکی اره وقت بجهزی کرد هاتنا ترکیه بچه بکوجه لیت درباس ولاتک دن دبی لچی خلقی وی ولاتن دکوجی بیکو کس تشتکی بجه بیکو کس ببینه یعنی هر چیه صداموی چیه بله قال لك اسمه سيدا جنابته تشتكي للسيرفي ولا مجرد از بيجي دبردا از هوال فرات براستی نظام من شاش فام کر بنا کو اسلام بریا داعش زی وان حرکت دنا داجی بنا کو یعنی تولرانس نشان دایه اگر کو تک سوج بو اسلام را از لبیا استبلین هوال فرات نابم لی مسلمانا براستی اگر کو بیج مسلمانا وی حرکت بریا وانجی ام بیجن هم پشت وفات پیغمبر بشون دا اب حرکت هانه هاتنه مشاندن راست و تبلیغ دبم لی اوان گرنه به مالجبو اسلامیت به مالجبو وان مسلمانه کو دخوازن دین لگور خوب نمشاندنه اوا او کوانه یعنی انا كفراد قد هم د اسلاميات دا تشتي وها بخواب شي بيه هم د خريستيان دا هم جي د ناف جهيه دا يعني اول بخواب شر هفجي كرنا جبو منفعت خو جبو برجواندي خو جبو او كي خو انا اولا شر يبدو کرنه یعنی اولا راست بله اولا دنجي تتب ها راست اها كرم كي قلت بله بله اگر تشتكي دن للسيرفي خالي نما با تشتكي دن توی بيجي هبا سيدا سيرفي خالي اگر نه امي درباز خالا خواه او که بن دنه ببن لا كيك بيزا براسي از نظام محتمت از مگو از نظام محتمت خاص ما لوقت ما مستاجی باسكي وقت ما مستاجی باسكي براستی مجاره کی دور درجه مره بکار و روزه کی دن در سری مجاره مناقشه که اسلامیت و شر اسلامیت و اشترا مره ببرن و مناقشه کی کور بکه و باشتر بزانی براستی یعنی و گله جرا آها ناکوکی در کردن و ام بچاوی يعني بتشاوي جواز مثلا بلكي دنيرن وراستيش بوي متشتكتناش بوي ما مستوى تشتكتن به يعني دواري ديني دا از باورم ممكن معلومات ما مستوى جي مزيات بتابع خانديه ليه تشتكوا هم بيزان تشتكوا ما خانديه يعني دبي معرف سر مجال كور مناقشات كانجي او بدمكي كنت امني كاربن بهبكن وجبوي وجي از باورم ما مستوى هبش يعني أمي في مسألة ببرم بتناسب مسألة يعني أم لفر في مسألة دبرج بركل أم مسألة نقاش إيرونينا تمام جروجا كدر كتيا حتى أنا لسر مسألة نقاش هنا نكل لسر إسلاميات التاني لسر خريستيانية لسر جهرية لسر نزانتش حمي أولا أو نقاش هنا وتين شكرن تجري بيدا حتى أول هبن ده نقاشي هبن جبوي ومجرى ماجنينا جبوي أمي ويا لفر ببرن ودربازي خالا خاي دني ببن مثلا أوكرانيا أمي ورنا مثلا أوكرانيا أمزانن كو بشتي أو كي هتلر كو ودر إشكال كرو باشي باو كي روسا جوي دركا جوي روجي فرد دتي روكي داجي قالك شار لسر أوكرانيا هاتيه كرن وتيكرن جي لي بشتي وي اوكرانيا ترحتي نديت كتب بني اوكي سوفيت دبني اوكي سوفيت تما بشتوي اجا
ji gelek aliya va hergav ji ber ku ciyê wî jî wek coğrafya wek Kurdistanê stratejîk e di navbeyna Rusya û Ewropa da rojava da ciyê wî stratejîk e û hergav jî li ser wî şerekî û pevçûnekî heye û ava demekî dirêj e jî şerekî bêjin psikolojîk e û na hêdî hêdî mîna ku ça ez nebêjim hûn ê bêjin mîna ku ça dêsibê duzma ama şerekî jî derkeve Amerîka ji alîkî ve eskera dikişîne NATO ji alîkî ve eskera dikişîne Rusya eskera dikişîne tetbîqata dike Ukrayna bixwe biye du perçe di nav xwe de henekî alî Rusyayê dikin henekî alî Rojava û Amerîka û nizanim çi dikin İngiltere tezeddu heta Danimarka û Norveçî esker şandine helîkopter çi teyarê şer şandine û nizam çi şandine ez ê hema yekser biçim ba Firat germ bibû bila germiya xwe dewam ke gek Firat tu çi dibêjî yani me navê ewkê daniya dikare bibe sebebê şerê cîhanê sêyem belkî gotinekî mezin e lê bi rastî li wê tevliheviyekî mezin heye îce dixwazin bejna hev bipîvin dixwazin hinek tişter yani hesabên tiştê din hene têda cenabê te çawa dirnexîne Keko bevarê me wek te bes kir alozîya navbera Rusya û Ukrayna da ne aloziyekî tese aloziyekî dîrokî ye ku bi rastî îro dixwaze biteqet zanî ev aloziya jî îro dest pê nekiriye û zû dike û ez bawer nakim ku ev aloziya bibe serdemê şerê cîhanê sêyem lê wê be serdemê gelek tiştê din wê bibe zanî yani ji alîkî de Yekîtiya Avrupayê Amerîka bi rastî bi hemû awayê benziyan em dibêjin benzîn lê dikin ku vî şerê gur bikin bi şerekî psikolojîk dest pêkin zanî yani hindek cara wê te bes kir ez jî rêbatê em televizyonê Swêdê guhdar dikin yani ez we dibînim ez ku teyarê Amerîkayê Rûsal ser Swêdê sekine Swêdê bombe dikin yani tu tiştek te bes dixwazin bûyî ew kêda milletê xwe xelkê xwe ji bo vî meselê nizam hazir bikin çi bikin yani şerekî psikolojîk dest pêkin e û bi baweriya min jî yani ku ev tişta wê bibe sedemê hinek tiştar wê mimkin e bibe sedemê şerekî di navbena Rûsa û Ukrayna da lê bawer nakim ku ew qas geş be ku bibe sedemê şerê cîhanê sêyem ku hemû welatên nektiya Avrupayê yan jî NATOyê û Rûs bi hev bikevin wê negêje wê merhelê ji ber ku bawer bikim însan geçtine netîceyekî din ne ku deseretdarê wan welatan pes bi rastî xelkê wan welatana bi giştî li dijî şerekî wisa min mesela ana wek te jî bes kir Swêd dixwaze ew be li xelkê Swêd ne li gel Swêdî ne li gel hikûmetê ne li gel helûstê hikûmetî ye ku hikûmeta Swêd eskerê xwe yan jî tiyarê xwe yan derkî xwe bişîne Estanya Delta pa do bû pêr bû bêjin Danimarka çar berefirê xwe şande Estandê li wê derê daniye zanî yani xelkê bes bi xelkê Danimarkê re xeber didan hemû di dij bû ku tiştekî ew hebe bi baweriya min ev wek te got ev pêvandina yani Yekîtiya Avrupa Amerîka dixwazin cihê xwe firehtir bikin û Rûsya jî ji bo parastina xwe bi rastî dixwaze hindekî hudûda damleşxwara zanî yani bizanim mafî heye tune li gor qanûnê yasayê cîhanî da çi mafî he lê tirsa wî jî we yani ku dewra were girtin îdî wê tu imkayekekî wî tune be bikaribe ji xwe re bileyze zanî yani ew tirsa wî ye we tirsa wî ya jî ne tiştekî dine tirsa wî ew ne ku bêjin Ukrayna bûye weke xwe ji destî biçe tirsa we ku Ukrayna çû wê cîkî din jî were wextê ku dest bi belavkirina Yugoslavyayê kirin dîsa heta mineqeşekirin wê şerê cîhanê du sêhem dest pê bike nizamê çi be wê reş müdahale bikin bes ew tişta nebû lê nizanim rastî yani tirsa şer heye lê tirsa ku bibe şerê cîhanê sêhemên bi rastî hêvîdarê me ew tirsa tune nezanîn belê yani ê Yugoslavya ew çav rewşa Rûsyayê baş nebû Yugoslavya bixwe navxwe da şer dikir û welatên Ewropa jî hinekî li wî alî digirtin hinek wî alî digirtin şer jî çêbû lê zêde ew nebû di herêmê dema xilas bû lê niha Rûsya wek berê wek dema Sovyetê dibêje ezim ez
وامريكا جيت بيجي ولا از كتا قبولناكم تتزر رابي دي سال المحكم تكي واوروبا جي تزاني 10 سال 12 سال بري خواستن اوكرانيا ببا اندام اوروبا وتشغل شر دست بيك بنا خلق اوكرانيا دا بنا خلق اوكرانيا دا حتى سروكي والنافي تشبو نافي ملبر نويسان بله او چاق او لدج دركت خلق رابو خوا پیشاندانا کرو نظام چه جه درکت چو جاردن ها جاردن بو سروکی دولته مخابن جوی روژی فردا اوکرانیا راحت نکریه اوکرانیا ناخوازه شرط چه بالبت دچه روسیا جی دبینه تیویالی آلیه دنه جی دبینه او yani çima avqasa asker, çima avqasa germ dikin, çima avqasa nizanım çitkin, dixwazim mesela bir korona ji bir bikin çitkin, yani ji bo çim saat bikin. Bu xwedê ez çi bêjim yani ji bo menfaetê xwe tevanewî dikin yani ne ji bo mesela menfaetê yani menfaetê xelkê Ukrayna ev tiştê kirin bi rastî her du halê ji bo ku bikarbin maxta xwe firektir bikin, maxta xwe geçtir bikin, ji bo wê şer dikin. Yan jî nayê mesî bêjin damezrandina demokrasî yan jî damezrandina siyasetekî bi rêk û pêktir lê Ukrayna. Ez bawer nakim yani mebest ew be. Yan jî Amerîka bi wê hêza xwe bewke xwe dikaribû bi rastî rolekî din bi Lêstana, ji Yekîtîya Ewropa dikaribû rolekî din rolekî aştiyane bi Lêstana di navbera Ukrayna û Rusya da. Bes da xewa vê rolê nelêstin yekser rabûn piştwaniya Ukraynayê kirin û heta ji bo ku Ukrayna bikeve şerê hemû imkaniyeta didin, hemû alîkarî jeostîk didine Ukraynayê, silaha didine Ukrayna û diyara didine yani ji hemû ew re ji Ukrayna dibêjin yani serî danene em hemû li pişta te ne yani û ez bawer nakim ji Amerîka û yan jî Yekîtîya Ewropa amade bin ku bikarbin yani eskerê xwe bişinin li Ukraynayê bidin kuştin yani xelk wê evkê qebûl neke ez bihariya min lê wê bibin sedemê ku rastî Rûs berêrişê Ukrayna bikin û wek aynê tiştê ku li welatên rojhilatên Ewîn tên Sûriyê xira bikin yani mimkün e bibe sedemê ew tiştana û dîsa jî dawê li ser masê rûnê pêk werin û Ukraynayê bixin du beşa, beşekî bêjin ji Yekîtîya Ewropa re, beşekî jî ji Rûsya re wê pêk werin. Yani niha jî Ukrayna xwe du beş yani beşek Rûsîn beşekî Ukraynî ne. Yani wê beşê Rûsya çibin beşê Rûsya dixwazin wek te got bi Rûsya re bimînin, beşê Ukraynî dixwazin ji Rûsya biqetin bibine endamê NATOyê. Yani tu dibêjî dawiya wî de Rûsya bibe û li ser wî jî li hev bikin. Aynê ez bawerim. Belê herhalde mela ji internetê ket li vir ne mavat bêjî interneta wî sekiniye û xwe jî çû li vir nîne. Em werin xala xwe dawiyê me ji mela bipirsiya lê mela vay çû ji bo wî jî em nikarin ji wî bipirsin. Xala me dawiyê jî ew kê bû yani krîzekî mezin ê aboriyê li Bakurê Kurdistan li Tirkiye heye elbet pêşkaviyê mezin jî li Bakurê Kurdistanê heye û zivistanê jî berf jî îsal dibêjin bi qamê xwe daniye wek salên berê û xelk jî tê gotin ku ne agire û ne xwarine û ne jî meaş ew ne jî tiştekî din em ê behsa wî bikira li ser viya tu gotinê te heye. Kelko bi rastî wek te jî behs kir yani alûziya aborî li Tirkiyeyê ne îro dest pêk yani eva demekî dûr û dirêj e bi rastî ku Tirkiye ketiye nav alûziyekî ekonomî yani xelk bi taybetî jî xelk mala wî xirab ye zanî xelk perê nonê şevê tune mala wî de ku here non bîne mala xwe û zarê wî birçîne yani eva demekî dûr û dirêj e ku bi rastî Tirkiye ketiye nav krîzekî ekonomî wî dawiya wî li kur bisene bi rastî yani ez nizanim û dawekî da bi rastî jî dîsa tê batê me re godariya deseretdarên Tirkiye dike, hikûmetê Tirkiye dike yani dibên wek ti tiştekî li Tirkiye rûne de tu ekonomî bêjin krîzekî ekonomî tune her tişt baş e, her tişt xweş e
و لوای دیجی برای خلقی را خبر داد بیشن تلفن حوالی خود کی تلفن اقربی خود کی یعنی براستی بحثا اوی کریز اکونومی دیگه که یعنی ایدی خلق کتیه یعنی دنگاسی که اوسا که نکاره تش بکزانی یعنی است افجی دبی براستی بس ادامه کی زیردارم جو که بس ادامه کی که بکار بخند روزه پیش روزه دا اف حکومتا بخند دنگاسی کی مزن و بلکی هر بجارتن دا نه هر بجارتن نه اف کریزا و آقا درباس نبر یعنی ام دبیجن علی که دا کریزا کی او که و علی که دن داجی لموشی وقت بود لموشی دبیجن 3-4 مترو برف باریه ایرو 1000 و نزانم 700 عسكر انتركال جاي مشي دركتنا اوبراسيون دكين يعني او مسافه كل عسكر را تيكلن براستي يعني حمو علي تيقت كلن دنوان عسكر كل براستي لهمبري كردا شر بدومين يعني صدمه كي كريزا بوريل تلقى براستي او بتشيك اسبوع عسكر تخبطندن يعني مسافه وان عسكر حتى انا رجتار ولي روجا كده برسينا وتكاكو مسافه وان عسكر تشقص مسافه عسكري ما كل كوبانينا يعني العفرين تشقص اوي بري كيده ده او برش كوتين يعني كاز مناقشه وينا كاز زاني براستي بله ولا دویل سر مجاری ما بسیدار خبر داره اوجی درکت چو لی هرکس زانه کل کریزه کی قیرانه کی مزن لسر آبوری خلقین باکوری کردستانی هیا و زوستانه جی نه گاز و نه آگیره و نه صوبه و نه جی تشتکی دنیه ما خواست هنکی بحثوانا جی بکن لی جور و امنی کارن زیده تشت بیجن بقاسی که مخ ام او کدا تخوینن حال خلقی پریشانه کیلو کی شکر نظام بیه چقا لیتره کی شیر بیه 23-24 لیره ترکی و به جلو به برک ایجا خود آلی کاری وان به ام تشتکی جور نکارن بیجن بله که ام هاتن دویا برنامه خواه استراتژیم اگر هبه گوتنی خواهی داویه بیجه نظام پرسه مهنه تننه براستی ام جوالا پرسن اگر پرس هبن ام پرسانه پرس تننه باشه و پرسی کس نکرید دوی معنی نزانم بلکه کس گداری جی نکرد هنه که لی اگر هبه گوتنی خواهی داویه جی بیجه ام تمام کن نه ولی که کو بچم چه از بریم گله اجی بچم یک تگو بچم گله سپاس تماشاوانه برنامه جدی که نوانی که بلکه حتی نمادن و گهداری ما بکن و گله سپاس وان جدی کم و که جوارت خازم بچم دسته و خوش و شبا ببینه خوش بله اجی سپاس حواله خواه پشت پرده جدی کم که حتی آنها بمرا بونه ما دبن او که ما قهرمک شاندنه و گلکی سپاسی تماشاوانان بینرین چارپل مدیایت کم و جارکتن لور بانگی کی دیسا جبو هلبجارتنا قرصا یا درسا زمان جبو زاروکا جمالبات و کردستانیا داخواز دکن هیوی دکن لی مقایت بن لی براهای و جیهبه هرن قید زاروکی خواه بدن چیکرن اما دبکو تشتکی بچوک به لی گاوا اوله بتشتی بچوک دست بید که هر گاف جبویجی بچوک نبینن گاوه کی گرنگه هم جالی پسیکولوژیک و هم جالی زمان و هم جالی هبونا ما کردا و گاوه کی گرنگه جبویی ام هیوید کن و دخواست کن جوه کن هرن وی کاری بکن و هر وها بشوپینجی وقتی که ودا قبول کنن بشوپینجی برازارو که بچن مکتبی خوب بکنن و درس کردی ببینن و جارکتن سپاس تماشاوانات کن و سپاس میوان خود کن که فراد و سپاس سیداجی بکن از جرا به تایبتی نامه کی بنویسین تلفن اجیب کن سپاس بلکه هنه که عاجز بول تشنابه اما تلافی بکن بله ایشف جمعاتن دویا برنامه خواه مالا و آوا و نهر هبن بخاطره و حتی برنامه کدن بمینه توی خواه